Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchen thar acher tu la remsang ralte Chief Minister Puzoram Thangan RTI chu mi poisei tumna emo tutetan emo a noksak siam tumna man ruwa tura ni lo ati Mizoram State Games kumin December thla nei ani don Guwahati High Court Chief Justice Tharatan Justice Ajay Lamba laklu ani Madhya Pradesh ganja chengwai bel chakhatle nuai somni parukhu manani Chief Minister Puzoram Thangan RTI chu ani dan tur ang taka mana poimo a mi poisei tumna emo tutetan emo anok saksiam tumna man ruwa tur anilo ati Right Information RTI Week man mek puala Aizawl Senate Conference Center a hun boy saya he thui soin Chief Minister chuan langtlang taka sarkar malana te mi puin an hriat pui theina chu sarkarin om ani thule chumi te hloting tura RTI mang tangkai the om chu mi pui wane na ani thu soya Sarkar lama thoktu te po an film khurpha zokin zeb nei ngai lowa na tho chu tu tan po aha dam thlakin anwam zok bok do na ni ati Mizoram District Capital sanga RTI Week pol hian hun man ani a he haptai RTI nuaya mi puin an chanvo an hria chiana an man tangkai tharle theina na buat sayani Chief Information Commissioner Puldu Thanral te chuan Right to Information Act to bulle he dan noi mi pui te chanvo sang te soin Sarkar Department na RTI zona lo bo zui tu te chu tan nazwal turin afuya Sarkar in real bona thazok siam na man ruwa poimo anni ati Voiding khoma hian RTI Week pola slogan writing competition boy sayati thatan he na lo man semani Komini Mizoram RTI Week man voi kuana ani a RTI Act 2005 India khwale tui zongzong ten no pangatanga puitling non-resident Indian thleng huam telin an mang thei veka kumbi thlia om lawani RTI manga zona te hun ruat chunga chan turani a SPIO chana zot tu alung oi lawani chuan chana aduna tangana somthum chungin appellate authority ne na azwal ko theya RTI Act noya hian corporation le NGO sarkar tanga puina dong tepo huam tel ani Longtlai 3 huam chunga National Highway 54 leitlang niam na lai chu lirthei kan ni nei chi ba kal tlang thei ani to lo kumten furlai har sana thlen thinna Longtlai 3 huam chunga leitlak niam na lai a hian kumin July thla tiratang khan athlang lam amin belle a enga mo chen har sana to ni nuwa kongchak lam mimal ram chu anei tu ten lirthei kal tlang nan an man tira helai mimal ram man sakiram nei tu te chuan man dai lok mai tur nian ngai lain sarkar atanga thu engma an hria zui lo wangin tun thlani khata tang khan lirthei kal tlang thei lawin an pinga hemenu hian enga mo chen chu kong pui pa ngai lirthei LMB chen tlantir le ania kong pui tla belle in rinni tang khan lirthei kan hi nei chi bak tlan thei ani talawa lirthei lian bungrapur tang khang anom nualani lirthei te le bungrapur lo lirthei lian te chuan hospital road a electric vehicle tlangin an hel mek ani helai kong pi har chanda ommek inrinni khan longtlai DC pishasanka alai hovin veng chung shwai tu tele central waile shwai tu ten an tloa har chanda sutkian dan tu te an sei hawani kan correspondent Soidanin Aizawl tuipang in Karakong pui National Highway 54 arwal lirthei lian pali tlan theina na sial turani a nahi NHIDCL Private Limited in anthok dona State PWD chuan kong enkolna NHIDCL kuta hlan turin ro mana an kalpui meka tun thla hian TFL man bei se ni he wang hian mathar lak an har chat deuh nia hriatani a hete chung hian PWD chuan har sana zual pui sut ken ani theinan ro mana man mo siamin thunei tulian hne na an thlen to ani Chief Minister Puzoram Thanga Hovin Tukin Khan CM Cabinet Meeting Room village level la khotlang in real bola hap thuam that Reformation of Mizoram Rural Administration chungchanga Local Administration Department how tu te antukoma he huna hian LAD Minister Pukil Rinlian le drafting committee member te antelani Drafting committee hian sikima khotlang in real bolna an kalpui dan te zirchiangin panchayati raj institution le tuna Mizoramin village council system aman me khai khina rodna an siam te meeting a hian an chopa tuna Mizoram VC in real bolna chu mun then kata siam that ngai lai oma an hria thu te soin panchayat dungzuya fel fai zoka siam danglam thei lai te antar langa thazoka na an tho theinan khotlang shwai tu te chu thuam chak tulan ti thu te soin panchayat kalphung angin district level advisory board siam te sarkar pla na sang in thu om lo nan na kalphung mumal tak nei te sum man le sum bondan fel fai zok om thei na na in kai shona mumal zok siama audit nei thin ni se antibo
don den hmuna hian Mizoram Village Council zanga somthum pali oma Mizoram Rural Administration Reforms Drafting Committee a hian Minister Hlui Pulian Suama LAD Secretary Purotni Elral Tele LAD ho tu te baka MZU le SIR Diamithiam te antelani Mizoram State Games su kumin December thla nei anidon Sports Minister Pu Robert Ramoi Roy te kai swai State Level Implementation and Monitoring Committee Mizoram State Games buena chu khom chuan State Games in December ne kwa atangane sompali thleng nei ni se anti a State Games ni na tur mun pui beratan Aizol an than rolin in fiamna then kha chu akhel na mun rem chan zo na mun kolasip kon pui la then zo la te khel ani ang constituency chunga lawin pu chalo na boy pui tur le atulanga constituency contingent puala state level organizing committee dor turin constituency level organizing committee din ni CNTA bial to MLA the chu committee chairman atan an ruat ngalani Mizoram State Games open competition anidona junior le senior level sang 10 anidon lova rom handan chuan Mizoram State Games a hian sports discipline sang som thuma constituency somli ayo infiami te inti siak dona infiami sang chuang inti siakin official po mi zanga chuang anom ngai dona ni voin SLIMC Mizoram State Games kai swai to sports minister Pu Robert Ramoi Roy te chuan Mizoram in honre tak chung state games abua sai to lo wanga Mizo ta chana churin phak bakin anasati soin national level le international level abikin Olympic Games lenga medal don thei na sports discipline tam tak thlai den an theng hil to te po a om matia discuss shot put high jump pole vault le adang ta chu amal khai inel siam arem chang thin lova hek infiam na te hi infiam na lian zok rolling kai tho to mani ati National Wildlife Week Sound is Sompakwa man make polling in Khan Khozol Wildlife Division le Champhai Forest Division tangdonin nungcha te hum halpoi mo je ensil riat na Khozol zai ngen ve wai me hola ne ni a he huna hian Khozol khopui chunga YMA branch sang Khozol group YMA Khozol joint YMA le joint VCOB te baka Khozol khopui chunga zirna in pali zirlai te le MJ member te antelani Khozol group YMA president Pukil sanga kai shoi hun mana hian honorary wildlife warden Pupi Siro Siaman thil nung tin ren te chu ingkung kai vek ani dan soin nung chahum halle hemi pola cholkar khat chung abika hun manani thin chu mishing te dam ko chwana na be na ani atia ram sa khwale namte po thing le mau le nung cha te dam lo chon adam don lovani ati chanchin thar hi All India Radio Aizola tanga puanani Guwahati High Court Chief Justice Tharatan Voin Khan Justice Ajay Lamba laglo ani a Guwahati Raj Bhavan in Khombo saya Assam Governor Professor Jagdish Mukhi andrin mthotiam tirin alalu tani laglo in khom hian State Chief Minister Sarbanan Sonowal le me poimo dang than hem tak antelani Madhya Pradesh Betul district chok pakhata changin chengwai bel chakhat le noi somni paruk ho ganja KG Zariat Somli Manani ti Voin Khan Directorate of Revenue Intelligence DRI official in Asoya akai nuya mi ngamozat sheng halin heng mi te hian car le motorcycle in truck hi anzuya ral thom te po an pain in asaibo antodon bo zwin DRI le tual chung police ten nimina he truck andap na a ganja thuruk te hi an muchuak ti DRI official chuan soin truck hi Andhra Pradesh registration nei ani ati a chui chian mekani atibo Voika Maharashtra le Haryana Assembly in thanei tura chu tum ta na in nu dole theinin hung berani a tun thlan somni pakhata vote thlakani ang Maharashtra Assembly in thanpui chu tura ming peklu sanga zanga somli pathum te endikani nuwa sangli jasari somthum pakwa pomani a candidate zinga hian BJP Shiv Sena Congress le NCP tetelin mani party seat chan lo wanglung oil lo mi ngamazat antelani Seat samko omna Haryana Assembly dinglaya BJP in member Assembly pariat nei mekin Assembly thara seat samsari panga chuang chantumin be puyan thlak peka an party shoi to lok Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister BJP President Nibok Amit Shah le Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath te po in an campaign pui dolani chanchin ti top na tlang pui Chief Minister Puzoram Thangan RTI chu mi poisoi tumna emo tutetan emo a noksak siam tunam han ruat turanelo ati Mizoram State Games kumin December thla nei ani don Guwahati High Court Chief Justice Tharatan Justice Ajay Lamba laglu ani Madhya Pradesh ganja chengwai bel chakhat le noi somni parok hu manani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani